matcha lovers di Spill and Bites. Kalian harus cobain menu baru ini. Big Matcha Bundle dapat 3 produk sekaligus nih coy. Spill Bowl Seblak, Matcha Ice, dan Spill Burn Matcha Cheesecake. Ada promo harga normal 79 ribuan jadi 49 ribu aja. Promonya sampai bulan September nanti. Cobain fried chicken, rasa seblak satu-satunya di Indonesia. Rasanya beneran unik dan enak. Gak nyangka bisa cocok loh wangi khas seblak sama kriuknya fried chicken. Ada pedas-pedasnya juga nih Abis yang pedas-pedasnya rumput matcha ice-nya mantep nih. Pahit matchanya tebel dan berasa banget. Buat cuci mulutnya pakai suapan matcha cheesecake. Perpaduan pahit matcha dan gurih-gurih kejunya ngeblend. Rasanya asik nih, gak bosenin. Spill and Bites tuh restoran fast food dan coffee shop gabung jadi satu. Cocok banget buat jadi tempat nongkrong dan working space kan. Ada ruangan khusus private, cocok banget buat meeting atau event-event khusus. Free wifi dan banyak charging spotnya juga. Ada area full AC, cozy dan bikin betah. Come on nongki di sini.